sahamba naye ke umdala othi yena khona to corner, side to side, bumper to bumper la. Alright. ibet start Ndebele wayidlala kuMokisi. Ngumuntu engaqala ukuhlangana naye ngiqala ukuthi emculweni saba abangani. Wasefika wahle ngamnika imali mina wahamba wabuya lo omunye undodo wayedlala ibhesi okuthiwa uVodloza lo Madabi ababembiza Madabi wayijiva kuMoyo. Alright. Wabuya lo Mancane ungasekwenengi kwakusasimbiza Mancane but kuthiwa nguMandla. Wabuya lo Mbakisi edlala ama-drums. So mina ngaba ngomunye vocalist. So laphana mina umdlalo ngangawuboni kahle. Kabe Kodwa liyani into nganginayo vele ukuthi uku-organize. Hayi kokuqala kwami laphana sabuya manje anti yabona ukuthi wena ungakaze udlale usiyathatha abantu vele sebedumile. So laphana sahamba sathola la ithenda. Sithe sitholile ithenda lana yaba ukuthi mina yimi engikhuluma lo mlungu. Alright. Umlungu yimi emtshela ukuthi mina ngizohlabela. So ulinda ukuthi mina ngize ngihlabele la. Anginangoma mina enza ngihlabele. So uGilbert ulazi ingoma ahlabelayo, uMancane ulazi ingoma ahlabelayo, Madabi lawo lezakhe vele base beke bakhipha lo Samathwala. Uyabona? Base uyabona. So Madabi uhlabele zakhe. uMancane la ulezakhe abazikhiphayo ngazi benabo goba iqolo uyabona. So uGilbert la ulezakhe wakwazi ukhiphe yedwa balazi ingoma labana abantu. Ufike laphana mina nami ngidukule ezikaThemba. So ngezindlela bonke siyaphila. So into yakhona yabona. Lapha ingoma wayicula eMokisi yiphi? Ngangicula Irene yabona. So into yakhona Nje Irene bacula ukuthi bayalandelelana nje amagama akhona. Hayi laphana Wawubethena. Irene kunaliyana phela eqale ngathi hayi ingoma engangithanda kakhulu uMarvelous. Yabona lethi Marvelous uzokhulula umoya wami. Ya ingoma engangithanda vele eMoki. So laphana into yayisenzakala abatswana babegida kuphela bayalanda lokuthi uculo sithini yabona. So